Sa 18 godina spakira si kufere, napustija Split i otišao u Ameriku. Kako ti je to palo na pamet? Ja sam znao već u srednjoj školi da želim studirati glumu i zapravo sam imao najbolju namjeru studirati u Hrvatskoj, međutim, meni je brat studirao u Americi isto. I onda kao, ako su dali to bratu starije, moraju se to priuštiti meni, pa su mi starci rekli kao da ako želim mogu ja probati u Americi. I nešto sam malo gleda po internetu te njihove akademije, našao ovu svoju i oni su mi poslali prospekte, javili kad je audicija, audicija je bila u Londonu. Otišao sam na audiciju, primljen sam i onda je bilo više kao zašto ne bi probao. Nekako nisam u startu ni očekivao da ću proći tu audiciju, tako da kad sam je prošao, sam na licu mjesta donio odluku da ću otići, to ti je bilo to. Da, naravno. Koliko si vremena proveo u LA-u i šta te tamo najviše fasciniralo? Proveo sam 4 godine, 3 godine faksa i još jedna kao dobiješ neku radnu vizu na godinu dana. Na akademiji mi je bilo super. Naravno, svi ovi izlasci, to neko blještavilo velikog grada, to je sve bilo super. Ali nekako sam se dosta brzo zasitio toga. I sad kad gledam unazad, puno mi je bolje tu nego što mi je bilo u tom Los Angelesu. Ne znam, za Los Angeles trebaš ima para i para i para. Da bi živio onaj život koji kao zamišljaš, znaš, koji gledaš u filmovima. Nema apsolutno ništa fascinantnog. Grad je poprilično ružan. Zgrade su niske, ceste su široke, nigdje ti ne hodaju pješaci, svi su u autima. Vrlo neimpresivan grad. Pa moram priznati da ne. Kako si provodio slobodno vrijeme u LA-u? Jesi upoznao neku hollywoodsku zvijezdu? Ja sam tu svoju zadnju godinu radio u jednoj catering firmi koja organizira kao večere i proslave, tipa Grammy partije, Oscar partije. Tako da sam kroz taj posao uspio upoznat dosta tih ljudi. Mislim upoznat, ko da se mene neko od njih sviđa, ali vidjeti ih, biti u istoj prostoriji s njima. Upoznat sam i dosta, možda je najzanimljivija priča sa Sharon Stone koja mi je kao donekle zapamtila ime. Jer u zadnji tren nas je zvala za premijeru onog filma Bobby kad je izašao i trebao u zadnji tren neki konobar i mi nismo mogli naći konobara, tako da sam se ja ponudio da ću ja ići, ja sam bio čak kao menadžer firme. I ništa, tamo smo se upoznali, ona je bila sva natapirana, lijepa, izbotoksirana i onda negdje 2 tjedna kasnije, tamo je bilo pred božićno vrijeme, ja sam išao nešto kupovati poklone roditeljima i čujem iza sebe neko se dere kao Slavo! I okrenem se Sharon Stone kao... To mi se u HDZ-u dogodilo. Sharon Stone je velika glumica i još ima visoki IQ, a zapamtila ti je ime, ja mislim da to ipak nešto znači. Da, mislim to govori na račun mojih catering vještina, a ne glumačkih, ali... Nema veze, ona je to nešto čutila. Je, tu kuži poslije nas. A ona lijepa, ja mlad, lud i tako. Paula Abdul ti je bila susida. Si kod nje bija često na kućnim zabavama ili i ona kod tebe? Ne, nisam nikad bija ni ja kod nje, ni ona kod mene. Jedino znam da je imala tu neku suludu obožavateljicu za koju sam kasnije čitao da je se valjda objesila ispred kuće ili ne znam je li bilo vezano za kuću, ali uglavnom se je ubila ta žena. Tako da je ona nekad znala imati te šokove kad bi kao zvonila po susjedstvu i tražila zaštitu. Ja mislim da bi ja nju u glavu na lešu, a ovo bi drugo ispeka. Nakon završene same akademije počela je nekakva frka oko audicija. Kako je to sve skupa izgledalo i kako to uopće izgleda za eventualno neke koji bi se možda okušali u tome? Pa znači, sa završenom akademijom sam ja dobio agenticu. Ja sam imao neku prosječnu agenticu, valjda nisam mogao naći bolje, koja me slala na dosta audicija, nijedna nije bila, mislim šta ću ja igrati u Americi, mogu igrati ili ruskog teroristu ili dilera nekog, ne mogu igrati sad mladog zgodnog surfera na plaži. Tako da, znači, nisi me to pitala si me za audicija. Audicija ima dosta u Los Angelesu i ima jako puno glumaca. Tako da ideš doslovno s jedne na drugu. Briješ se u autu jer ne znam, za jednu traže da si neobrijan, za drugu da si obrijan pa si smjestiš termine, tako da točno između ove i ove se nekako obriješ. Ima puno audicija. Ja nisam dobio ni jednu ulogu, ali su svejedno bila zanimljiva iskustva. Nije nikakav problem, ne. Ima li neka uloga koja ti je do sada ostala nekako najdojmljivija? Da, prva predstava koju sam radio u Gradskom kazalištu mladih nakon diplome je bila predstava, ovdje piše naslov drame o Anti. Napisao je moj vršnjak Ivor Martinić koji je u međuvremenu postao veliki pisac naš. I ta uloga mi je definitivno najdraža zato što sam, mislim da
Prvo, dok sam radio tu predstavu sam odlučio da ću ostati u Hrvatskoj i da je u Hrvatskoj super. A drugo, to mi je bila prva uloga u Splitu nakon srednje škole. A treće, riječ je o tekstu koji je zbilja fantastičan i o ulozi koja je onako dramski teška i mogao sam se kao pokazati u njoj. Ali više ovako simbolički vežem tu ulogu za moj neki definitivni povratak kući. Sve što sam radio, ničega se ne sramim. Kako podnosiš kritike kad ovako naiđeš možda na neki naslov u novinama koji uopće nema veze s istinom ili koji ima veze pa nije baš pozitivan? Kako se nosiš s tim? Pa, zapravo srećom nisam još naišao na negativne kritike, bar što se tiče struke. Vjerujem da kritika, ako je konstruktivna, je i dobrodošla. A mislim da sam dovoljno pametan da znam prepoznat ako neko dobronamjerno da neki savjet ili ako je to zlobno. Ne znam, zapravo me jako zanima kako ću se osjećati jedan dan kad izađe neka loša kritika na račun moje glume u nekoj predstavi. Ne znam. Kako bi ti sebe ovako ocijenija, bilo da je to kazalište ili film ili... A šta, brojčanom ocjenom ili... Pa može eto od 1 do 5. 3, ne znam, a ne, pa ti ću reći za sebe 3. Ovisi od projekta do projekta. Evo, recimo za tu predstavu o kojoj sam malo prije pričao, ta drama o Anti, tu bi si dao čistu 5. Ako ćemo o Lozi, dao bi si negdje -4. Ako ćemo, recimo, prije 2-3 godine sam snimao Dolinu sunca, tu bi si dao Aščinu, ono, da ne može biti veća. Ovisi to od projekta do projekta, zbiljam. Pošteno. Osim šta glumiš, napisao si i jednu dječju predstavu. O čemu se točno radi? Napisao sam predstavu Šapice. To je jedna božićna dječja predstava koju isto igramo u našem kazalištu. Riječ je o predstavi u kojoj su glavne uloge kao 2 psa na ulici. I sad jedno drugo uče o ljubavi, dijeljenju ljubavi, standardne neke pouke božićne o tome koliko je svijet lijep. Nije to neki dramski komad pretenciozni, to je tekst od nekih 15-16 strana sa 2-3 songa i to je to. Koja je vrlo dobra. Kakav si privatno kad se, na primjer, zaljubiš? Kad se zaljubim? Kad se zaljubim nisam normalan. Da bi sve šta imam i materijalno i duhovno i malo postanem kreten kad se zaljubim. Ali na sreću, recimo, mi se vrlo rijetko događa da se zaljubim, tako da evo još uvijek ostajem donekle priseban. Znači nisi trenutno zaljubljen? Nisam trenutno zaljubljen. Ok. Kakve filmove najviše voliš? Imaš li neki koji ti je baš? Ja se volim pretvarati da volim ove neke nezavisne europske produkcije, kao kvalitetne filmove. Međutim, u zadnje vrijeme mi se događa da na takve filmove zaspem i gledam ih iz 7 pokušaja, da upalim neki Mean Girls i pogledam ga u jednom dahu, tako da mislim da sam zabrijao da mi se sviđa kvalitetan film. Ali ne, moj najdraži film je Život drugih, njemački film. Volim dijaloški vrlo dobro razrađene filmove sa naravno odličnom glumom jer kao volim suditi drugima. Ali volim i ove glupe komedije naravno ako su dobre. Poneki pornić, tako. Šta trenutno radiš, snimaš? Evo, što se tiče snimanja, znači čekam tu drugu sezonu Ruže vjetrova. Također nešto čekamo da saznamo će biti druge sezone Loze. Danas su počele u Gradskom kazalištu mladih probe za jedan fantastičan tekst, Narančina kora se zove. I to planiramo s tim izaći, ja mislim negdje u 6. mjesecu. Doduše sad smo nešto nezgodni s terminima pa nećemo odrediti nikakav datum, nego kad smo spremni, smo spremni. Jako se radujem tome. Igramo ove naše stalne predstave, Krčma Alkar Duga i trenutno najviše igramo tu i jednu dječju Stodiću prostri se. Ja bih zapravo pozvao kogod nije gledao Krčmu Alkar i Dugu da dođu pogledati ovo naše kazalište jer to je jedna od ovih predstava u koje zbilja vjerujem. Osvojila bi gotovo čistu 10. Kakve su ti ambicije? Di sebe vidiš u nekoj budućnosti, bližoj, daljoj? Pa, iskreno, trenutno sam u nekoj fazi kad mi je najbitnije samo da kontinuirano radim, da što više stvari koje budem radio budu kvalitetne. Nekako sam trenutno užasno baziran na taj posao i fokusiran prema tome i to me čak malo počinje nervirati zato što ne radujem se više slobodnim danima kao. A u daljoj budućnosti bi
Ne znam, neki mirni život, mirna starost, Toskana.